ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Дӯстон ва ҳамватанони гиромӣ, пеш аз ҳама худованди қодиру якто хубу беҳамторо шукрона мегӯм барои тамоми неъматҳош, аз он ҷумла барои беҳтарин, болотарин ва хубтарин неъмати Парвардигор имон аст. Раббулоламина шукронаи хос мегӯм. баъд аз он мехоҳам дар бораи як тағйироти нав, як пешравии нав ки инам фикр мекунам сарчашмаш асос мегира ба таъкидҳои пайдарпай, зораву дархостҳои пайдарпайи президенти кишвар Раҳмонов Эмомалӣ Шарипович. зеро он чанд соли ахир шидааст ки як дард, як мараз, аслан кори хубам астай, яъне дардаш бигем хубай, я маризӣ ёр шида, ин маризӣ бисёр хубай ки ҳукуматдорора ҳам дастур мета, ҳам аз онҳо хоҳишу дархосту зора мекунад ки ғайр аз забони модаритон бо ду забони хориҷиам ёд бигиред. ин коршам бозам мегӯм, ин дардаш дарди хубай, зеро аллакай худаш ҳис кардааст ки замони шӯравӣ гузашт, ин асри 21 аст ва ин асри технология, пешравӣ, забондонӣ ва дигар илмҳое ки сабаби пешравии як ҳукумат ё давлату кишвар миллат мешаванд, инҳо ҳатмӣ бояд бошанд. нав фаҳмидистай ва иншоалло бовар дорам ки ақлаш оли он қадар пусидагӣ нестай ки чӣ накуна, нафаҳма, ё ки мушовиро шояд маслиҳатш додистанд ки ака худат намедони ягон забони хориҷира дастур бите ё амр бите ки нафарое ки дар ҳукумат ҳастанд ё шояд миян дар оянда забона бидонанд, я ғайр аз забони модаришон як ду забони хориҷиро бидонанд. хоб нигоҳ кунед дӯстони азиз, ягона нафаре ки аз нигоҳи маин албатта ин амри президента ба ҷо овард, ин муфтии Тоҷикистон Саймукарам Абдулқодирзода аст. ман ягона нафар ҳамира мебинам ки инам як тағйир, як иловаҳо дар шӯрои уламо ҳам ҳаст, як пешравӣ дар шӯрои уламо аст, зеро муфти Мукаррам ҳам раиси шӯрои уламо аст, ҳам муфтии Тоҷикистон, як пешравии калон. иран аму Раҳмонов беҳуда ордени лесаки дараҷаи як додагӣ набуд, ордениш дода, яъне қадрдониш кардааст, аммо фикр мекунам пеш аз забондониш бошад. зеро ман навор дорам, мемонам барои шумо, яъне пешаи навор гӯшзад бикунам ки воқеан як ифтихори шӯрои уламо аст, як сарбаландӣ ба фикрам эмомхатибо мешавад ки муфти Тоҷикистон Саймукаррам Абдулқодирзода як забони хориҷиро ёд гирифтааст. иҷа як савол пеш аз наворам мондан барои ман ҷолиб омад ки барои шумо ҳам ҳамин савола битам, пешниҳод кунам. Саймукаррам Абдулқодирзода ба ҳаҷи умра рафт, пеш аз шайтон рафтан амо рафт, пеш аз ин ки шайтони миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳаҷи умра биравад, Мукаррам пеш аз ин рафт чанд рӯз пеш. савол барои шумо ҳам ҳамин бояд бошад, яъне ҷавобаш бояд шумо бифаҳмед ё ки биковед ё бидонед ки чаро бо Раҳмонов нарафт. 2016 мо дидем дар паҳлӯш буд, вақти шайтон рафт, ҳатто хонаи Каъба ҳам даромаданд, Саймукаррам бои буд. аз ӯ тараф омад, шумо медонед ки 5 январ буд, фикр мекунам ё 6 январи 2016 буд, ё 4 рафта буданд Маккаи Мукаррама. 2016 омад, ҳама қадар ай хурсандиша и Раҳмонова чӣ хеле лесид ки худаш дарак наёфт, қадар таърифш кард, ҳатто гуфт ба тарафи ин гуна президент сухани ноҷо гуфтан ин гуноҳи кабира аст. фикр кард ки Каъба даромад, ҳатто таърифшам карда ки ман бисёр сипосгузорам аз ин ҷаноби олим ки бо ташаббуси ман хонаи Каъба даромадам. дигар лесиданаш ҳадду канор надошт ай хурсандиша, аммо чанд рӯз пеш бо ҳамун намуд сафар шуд. албатта сафари корӣ буд,
اما ханонда мегӯянд ки папутӣ сардистакӣ боз хонаи каъбара бигем ки тамошо кард ё ки дар хонаи каъба шайтон сурат гирифт, камера кард, худша реклама кард ки ин воқеан хатар аст. барои ҳар як мусалмон вақти ибодат мерай реклама кардан, навор гирифтан, сурат гирифтан, ин худнамоӣ, зоҳирпарастӣ. Албатта ин Раҳмонов зоҳирпарастиро дӯст медорад, аммо бидонем ба рӯзитуна ки ин коро дуруст нест. Маккаи Мукаррама ҷои суратгиритон нест, ҷои видео кардантон нест. ҳар коре мекунӣ уҷа танҳо Парвардигор бояд бидонад ва бибинад. таъриф кардан ин ғайр аз гуноҳ дига чизе нест, яъне гуноҳ мегиред. хоб барои ман саволаш ҳамин ҷавобша мехоҳам бифаҳмам. шумодам шояд ҳамин савол ҷолиб боша ки чаро ба Раҳмонов нарафт? қатиш қаҳрия? Мукаррам муфтӣ бояд дар паҳлӯи Раҳмонов боша. мо дидем ки дар ҳамин сафаре ки президенти Қирғизистон рафта буд, ҳаҷи умраам кард, президенти Ӯзбекистон рафт, ҳаҷи умра кард, дар паҳлӯшон муфтӣ буданд. муфтии Ӯзбекистон, Қирғизистон буд, мо ора дидем. аммо дар паҳлӯи Раҳмонов муфтӣ набуд ва гуфтаистам ки пешаи Раҳмонов ин ҳаҷи умра рафт. ин қаҳрӣ боша, ин чӣ равобит доранд, яъне байни якдигар чӣ гузаштагиае? барои ман ҳамин чиз ҷолиб ай. чӣ гапе ҳаст дар ҳаминҷа байни муфтӣ ва Эмомалӣ Раҳмон? хоб ман дар инҷа навори муфтиро мемонам, шумо бубинед. Якам қисмша албатта ман ду порчаш кардам, зеро хуб аст ки камкамак бубинем ва дар атрофш гап занем ки ин чӣ гуфтаистай, ин чӣ забона ёд гирифтай. марҳамат тамошо кунед. Yani her bir tili agar gapirmay qo'ysangiz gapirish qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun men bir ko'shish qilaman. Albatta bu da'vat, ya'ni ba'zi bir shaxsiyat, faol, madaniy faol shaxsiyatlarni bu mamlakatdan da'vat boradi, shoh ismi nomidan. Bu ro'ygon bo'ladi. Shu da'vat qiladigan shaxsiyat yo diniy shaxsiyat bo'ladi, yo farhangiy shaxsiyat bo'ladi, yoki ya'ni faoli madaniy, ya'ni biron shaxsiyat bo'ladiki, ular da'vat qilishadi. Ya'ni har holda biz mana O'zbekiston guruhi bilan birga edik, aeroportdan boshlab hozirgacha Minoda, Arafotda, Muzdalifada yana qaytib biz yana Minoda birgaymiz. Alhamdulillah man ko'p shundan xursandmanmi? Xursandman. Man ko'p xursandman bu hamsafarlar bilan va samimiy qalbimdan bu it kunni sizga va tomoshabinlaringizga, muxlislaringizga Alloh subhanahu va taolodan xayr, barakat va saodat va bu idni barakat va muborak bo'lishini Allohdan so'rayman. خب در این نوارش دوستای عزیز چی میگه؟ من راستی نمیدونم واقعا همین با زبان ازبکی گپ زد یا ای که مزاح کرد، زیرا من زبان ازبکی را نمیدونم. در اینجا گفته سای دعوت میزدن، شخصیت دن، کوشش قلمان، یعنی که یک نمودی گپ زدستایی که یک کلمه را دعوت دن یا که نمیدونم میکنندن اولش در تاجیکی میگیرش، آخرش را با ازبکی تمامش میکنم. در حرف آخر تاجیکستاندا، ازبکستاندا، ملتمزدا، پیشوامزدا، همین خیلی شاید ازبکی میشه باشه. اگر تحقیر نباشه واقعا این افتخاری ما میشه و باید که ما خرسان بشیم که مفتی یک زبان خارجی را یاد گرفته. ببینید زبان شیرینی تاجیکی را با زبان شکرینی ازبکی یک جا میکنه اصل میشه. واقعا جای بگیم خرسندی میشه که پیشروی
یک تغییرات های بازم تکرار میکنم یک تغییراتی بزرگ و نادر در شروع علماست. من اینجا حیران میمونم که بله یعنی از کلمه‌اش که زیادتر چیزای ازبکی را استفاده برده است، حرفای ازبکی را و همو دعوت کرده است. فکری من بازم میگم من زبان ازبکی را نمیدونم، من همو کلمه‌اش که زیادتر تاجیکی گفته است، این با همون نفرایی که ازبک تبار باشن یا که شهروندان ازبکستان باشن با همونا حج رفته یا با همونا مصاحبه داده است. مردم ازبکستان این را تماشا کردم، بعضیش من این را البته از همونا دسترس کردم، اما من نمیفهمم که این چی مقصد داره به همین گپاش. به همین گپاش این تشکر گفتن ای مردم ازبکستان، یعنی سپاسگزاری کرده است. شاید این را مردم ازبکستان گرفتن با خودشون حج برده استن. همین پناهنده نشده باشه در ازبکستان مفتی پناهنده سیاسی میگیم که فرار نکنه باشه ازبکستان، در پناه عصمت شفقت میرزایف قرار نداشته باشه. برای خیلی شد که از رسانه ها شبکه ها این پنهانه این مفتی. شما میدونید پنهان حتی همون مسجد کلانتری نسوز کردند، من کشادنش را من ندیدم. خیلی شد که غیب زدگی از رسانه ها، از گفت و شنید، از تلویزیون، همین پنهان شدگی نباشه در کدام کشوری. از اون جمله بازم میگم پناهنده نشده باشه در ازبکستان. اما کلمه شدید خیلی استفاده میبردنه، ولی با هست این اول بازم میگم که ما قسم قطعی جدا کردگیم، بیا قسمی داشتم تماشا کنیم بعد با صحبت کنیم. بعضی بر نفلی عبادتler İngilizce حالا تهجد نمازı اگر اعلام کنید bu riyo bo'lar, to'g'ri. lekin namozni borib jamoat bilan o'qiysiz. Boyad jamoatda masjidda jamoat bilan o'qishingiz vojib bu. Holo haj kelishingiz va siz surat olgan mana o haj nima shaytonga tosh otishim. Bir yaxshi xabar do'stlar uchun bu bo'lmaydi. Bu ba'zi bir ishlarni inson e'lon qilishi vojibidirki, boshqalarga ham bir ibrat bo'lsin, boshqalarga ham bir odob bo'lsin, boshqalarga ham bir ya'ni hislat bo'lsin. Ba'zi bir yaxshi ishlarni ko'rsatish kerak. Nima deganda boshqalar ham hayravi qilsin. Rahmat, katta rahmat. Men o'zimni do'stlarimga shu muftiy hazratlarim bilan bir joyda o'tirib, mana ularni mehmoni bo'lganimni aytmoqchiman. Mana bodom bilan mehmon qildilar. Mana epoy, mayiz, yong'oq bilan mana ko'rsatib qo'ydi oddiygina. این دیم قسمش هم برادرها یا که هموطنان گرامی همون صحبت دوام شه. با یک بلاگر فکر میکنم مصاحبه داده است. این هم یک غیرت شجاعت شه. شما ببینید با یک سختی ای وضعیت میبره. با یک سختی که وقتی پیشت میاد یک نفری که از تو سوال میپرسه یا از تو مصاحبه میخواد بگیره و با زبانی که تو بلد نیستی وقت از همون حالت وزنین میتونی که با یک شطرنج ببری. این هم یک قهرمانی است. البته سخنایی که مفتی میکنه من فکر میکنم تمامی مردم تاجیکستان ازبکی را میدونن. اگر ازبکیش هم خیلی باشه، عبادتی میز، نفلی میز، اللهمیز قبول etsin, qalbimiz, خوشنودimiz, همسایه‌lar, عبادتlar, تاجیکستانlar اگر ازبکی همین خیلی باشه من ازبکی را میدونم. اینا من اعلام میکنم که من ازبکی را میدونم. آخر کلمه ده یا لر میمونم یا د میمونم. این میشه ازبکی. اگر ازبکی همین خیلی باشه من با فهمیدگی من ازبکی بسیار خینه. بعضی کلمه‌های ما را استفاده میبرن در مردم ازبکستان، اما این نمودی که مفتی گپ زیسته این خیلی ازبکی نمیشود. 50% کلمه ده 50% در تاجیکه 50% در ازبکی چه خیلی لفظه. شاید نو یاد گرفته است مفتی، شاید نو
آموزش یا یکی همون تربیه تعلیم ازبکی را گرفته است به صورت کادر نوشیده بلد نوشیده از این علاقه مصاحبه گرفتن که رامد صحبت کرد. بازم میگم که ایرا مردم ازبکستان با فکر ما حج بردگیان دیدن در پیش یک خلطه مغز مویز چورمغز اراره کردگی بو میگه دیدن اینایی بلاگر و نشان میته و کیف میکنه مفتی خندر سس میشوه. حج عمره رفته با مردم ازبکستان با رحمانوف قهری باشه یا از تاجیکستان فرار کرده باشه ایرا من نمیدونم. ایرا باید ژورنالیست ها بران یک مصاحبه بگیرن. خیلی باید گم شده بود. مفتی نباید گم شوه. مفتی یا مسئولای کلیدی هستند مانند رحمانوف یا باید که در رسانه ها باشن با مردم صحبت کنن با مردم همیشه باشن ای مردم پنهان نشوند نگریزن. و نگاه کنین آخران سخنان در این باره چنین است که حکومتدارا یگان تش دو زبان خارجی را نمیدونن. از رحمانوف سرکگی تا وزیرای داخلش تا وزیر خارجهش حتی بیک صبور قهرمان است و زبان تاجیکی روسی انگلیسی را با ترجمهش میدونه اما اینا روسی را نمیدونن. یگان مقامدار ما حکومتدار ما روسی را نمیدونه که روسی مهمترین زبان برای ما به حساب میروه و اگر انگلیسی را عربی را بدانیم خوبه اما خصوصا برای مسئولا اینا در حتما شرطه. البته شخصایی که شما در حکومت ببینید همش مسفیدن پیر شدگیان از زمان شوروی موندگیان که امور با دنداناشون ریخته شد ایروی اما روسی در کمتر در احساس ضعیف میکنن کم شرمنده حال صحبت میکنن شاید دنداناشون پوسیده دنداناشون ریخته یا اما عقلشون کم شده پیر شده اما مسئولا حتما باید زبان بدونن و غیر از زبان دانیشون با ترجمان در پهلوشون باشه. ترجمان باید در پهلوشون باشه. ملاها را هم باید بدونن. مفتی باید با تمام اون ملاهای امام خطیبا دستور بده که زبان خارجی یک تا یا دو تا بدونن رنگ خودت نکی ندونن تا گرین بعدی یک تا زبان باید ملاها بدونن. شخصای کلیدی اینا سفرها بسیار میکنن یا باید زبان بدونن و ندونن باید ایزا نکشن شرم نکنن یک ترجمان با خودش بگیره که اکا اینجا چی میگه که ما دا بفهمون یا ما دا بگو یکم جای عیب شرمندش نیست از اون که عرارم میکنی زبان تاجیکی را با زبان نیمسی با زبان خیتایی با زبان ازبکی این واقعا جای نگرانی است. خب این به صحبت من درباره مفتی درباره پیشروی هاش درباره نبودنش ناپدید بودنش که البته ما پیداش کردیم و برای شما نشانش دادیم که بله زنده هست حج عمره کرده است با مردم ازبکستان کرده است اما نمیدونیم یگان منبع معتمد نداریم و دروغ گفتن هم احتیاج نداریم در کجا است اما قدرش هم میدونیم که نه حج عمره کرده است. پیش از این گفتیم بعدی خسر یک ظاهر هم حج کرده بود. خیلی اینا را دیگر الله میدونه که حجشون قبول میشه یا نمیشه و ایرا من هیچی گفتن نمیتونم. مفتی را میگم رحمانوف حجش قبول نیست ایرا ما با همین سر بلند با زبان دراز میگم اما به خدای یکتا میسپاریم شون و شما را هموطنان عزیز در اینجا به خداوند یکتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.